A šta je to seks? A? Seks. Seks? Tako piše u zabavniku. Seks. Seks. Pa to ti je, sine, ovako, recimo, to je tako, kao sad što ovako, i onda salama, i posle onda ono odozgo. I sad tako se to pritisne i seks. A, seks pitaš? Seks. Pa to je keks. Jesi jeo keks? Pa to je jedna vrsta keksa. Sladak keks, sladak seks. Ajde.